Ewa. Assalamu alaikum wa Komoro watukufu. Mjumunda wa Harume Masiwa. Na nyi wa Komoro ikao mjumunda wa Bonze mwe Komori. Yezen tananta za he arudi ya dunia kando mjumunda wa. Mbuna mnikeni hikma njema, mnikeni hatima njema insha Allah. Kama kawaida renge miadi ukana badunji ambabe banu masihu iliri wanesembabe za habari kaunde zilio masiwani ni mbai za mirongozi kao zirifuchia ukasisiri renge miadi ukana hainu wakati rujo hunda za nyumeni na ndongoza la nimuri zambe ngarudunji ya rizambe hekia simunga jorumbia abonge dumndani salamu nyi mwanda masamanjia banu mrangali yao. Mwenyezi Mungu ngujo mjailiani kama ngabende kendani harma rehma na amani na usalama. Mwenyezi Mungu yajailie masiwa kama ngabenze yake harma rehma na amani alipone sharna ndongo mbi masiwani hatu insha Allah. Wakomori watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mungu namnusuruni amhifadhini yarinike tawfiki njema insha Allah rishinde ritekeleze ze maudhu kaundo ranzori zitekeleze bano hairi na baraka insha Allah. Abongenyi masamwa njia harumaye direct yinu masamurangali yao na mrambi ukaye songi njema ngamrishia ondo katilari johu waendelea ne mahadisi hatu ukawa usiku lelo karana ukawale haku noti zindwaji uka renge miadi na ukana hainu wakati jo hunda ndongo za ladimu zamba ngazjo hamba. Wakomori watukufu na mpartage video inu hawinchi mpartage ndondo harumaze city ama ngarishukuri yao marhaba menji hariye songi njema ngarishukuri yao ye city ya habari za Komori kao warenge initiative njema ya ukana wadotangaza matangazo ya hatu yanu na ze video za hatu zenu ya ngarishukuri yao madhoma na ikao waende sawa ya city ya habari za Komori ba wazingara funvujinji haku notinda mibahi shadu wandu pia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori watukufu kabati mru utojua situation ilo harumenti ya hatu situation ilo harumenti ya hatu ngio haudiro ngio na marisi za menji yo wajibu kariparisa ze renseignements za kanti kare zitujuri hundu kazindu renseignements njema za ukarizambe si kawaida ngarunji ya rizambe abonge rangusu kwa jana tiparsa renseignements za kanti kirasmi amati paro zamba shajana tirditi parsa strategy ya hoandu sheikundi shaloda shana asmanazali manabanu shinu ikundi. Alaikum salam bon frère abob sheikundi eka nywa Komori kamduishi aramba ikundi yabona muyelewe ukana banu wandu waloda ona azaliwa tipia kwa jahimili ya azali haurenda enti ya Komori emasiwa nai ngabo wandu waloda ona Usmani azali wajojibiwa wake amani haruma enti wajojibiwa watitulowa wandu wajojibiwa ani watu usuhete hata miharbati wongo wenji harume yezi ya azali sha haini mbizi jiri harume yezi ya azali shuni kundi shatendelwa ni gumsese umedimsaidie atendelwa ni wadungwa ni belu wadungwa ni gupa juneidi no guverneri wa Gwanzima woi atojoka ufanye pasasio ya lumhara Ibrahim mzee ani mnaikundi huo watujuhanza hoju hapo tasiba sukenga mjozamba banu ndo ze renseignements kaore zi parisa ndo kiasi ya utosha watujuhanza ni wadungo mleleso grupu hiyo ngabo bound ya wandu waluharuma apesma na strategy na taratibu ya ueleze mwa daula azalia Sumani na reverenzi ya inu baide joka hairi na rifanye taratibu ani zenongo hizo zontipia zinjia balbala paske wanu wanzao mleleso grupu ya gurulaitwa belu bodomo la weha ani wandu wanzo mseto alafungwa onao hamabala ngwa engwao ni wala waeleza wa raisi ukana na rendeja au na rifanja au na riseja au na rezeja abonge de ila raporo yamba kana yenyama injia putu ne Kenya mainjia putu kabatu ko ujohila
abonge tiparsaranse nyuma hizo ndizo lazima nzitende nzambe bana ukana wafanywa mpango abonga mparo surto mji wa Singani ni mamilita wa Burhani wakeale kutu auka tiparsaranse nyuma za kanti ukana yemri ya losiblu habaha wazima na msaidie na belu wanzu wa mgamate Burhani Hamidu Singani Burhani Hamidu de ulo siblu habaha riparsaza na senyiman ro nge siblu raha kwa tina ndongo za umraproche shangwa disozipanga mwanzo wa kreye na yabo hunu ngabo mipango ya hanza wake amani na usalama usenimwe mwai daula wahewanu na ikundi weyu mwanzo tujuru wa kreye problemu ngarado zamba banu shatikanza avaya wandisarmwe e deba muhimu ya politiki nione se situation ilio harumwe aeroport ya Komori ya husu wanruhazi wa ADC wa AMPC wanruhazi wa AMPC namna waishiu namna watozwa wadabu namna warendo utihingu ni madhamana watendea AMPC kaonge itendelwa ni mnaijomba tuo hambwa maamunu ngena mizimine kajalibu wanruhazi haini mruhazi wakasendika hiyo ichambaziwa ni wanruhe serikali wakaya wanruhe hiyo wanzo wadaizi haki za hao wachambaziwa hai wanda hata wafungwa wanru wadaizi haki za hao wakaya nabo ani wanru wao pia emana maumunu yalo yabo wode mwana wazali Fatihu ebanu wanru wanu mashababi wakuhima warongo wamba ukana Fatihu mru mwema Fatihu mru wa kweli ebanu Fatihu ngwanzo aninge mru mwema namnaje situation ilo aeroport wa mashababi do arendo uze na hii mrida haki yahe balangu yengwezi ngutolo hazini hau hasuspandewa hau hende hafungwa kwa banu hende santi na mtafadhali babanu hende santi tidena mnaiti marisiza hende santi biswara na barnamaji shati upeu na urohombi na urutindu hata mria dai haki yahe ya dai ambekana nguiyo mshahara wa mezimine AMPC ekamru hazamba ngurengwa hafungwa hau hatolo hazini havuriziwa paske maamun hazingarwa ngodingo ani harwarale dingo la Fatihu na yabongo ishio mashababi walo Komori wasubuti na majurnalisti na mashababi baishwa ngarujua waze taratibu zao kawanua mezi wasubuti uende wa himi wamba ukana kavati mna ijana wa kweli mna moto mwenza baraka mna moto mwenza imani mna moto mwenza jao wa msifu hata ranzile shasha ko hata ensahenyile Fatihu mru mwema na wema na maamunu yalowa peu yarenda wandu tihindu yarenda wandu hazi wa aeroport tihindu ndabukana hahimiliwa ni Fatihu na ikundi sha wandu wanyisao zemali hau kama tukatujua zemali zinja wa aeroport kazendo da ubi zemali zinja wa aeroport kastuli wandu hazi zemali zinja wa aeroport kastuli ngeze entretien ya aeroport shade helila wiyo aeroport ya Komori international keirimishana keirie ze nyumba za umijini hatu ze foyer rahana aeroport ebanu ngamanza mchivumbulwana ina mnaje ebanu ngamanza mchivumbulwana ina mnaje ufikiri wanadamu wazaya walona wana walona wasomesa umulikoli wafanya mezimine kwa jaliwa halafu mdu hamba ukana hari emergency Fatihu mdu mwema na abo Fatihu de yatondese bwana wulo yabo katu hamtia warangawe mali wanyesa ya aeroport ngiyo yabo ifanye keiri ye pare ya panda uhadembeni watawasuli uziwani nyuma milima rahane piste ya aeroport ebanu ngamanzo mribehda ebanu wadilifu ndaubi ufanyishi hao haruma kabati idara shezi idara pia ngizo yabo ngizo haudiro ya aeroport ngiyo yabo ondini mraba hindi sonele kingiyo yabo directeur wa ngoma incompetent shabo bahi kabati mbarongo parce que Fatihu hahimilia Junaidi kana unge entushabu baishwa ngarjuwa zebirwa maamuno aeroport yemishana aeroport keiriba ye hatetapi ngezimiha wakati ngezimiha ukatufanya hazi ze kolinga songo vulizo bonze ani mrende hata ikolia
eze mali zinje au aeroport nabo ze avion ngazija hainisi ngazilibauze mponga zilibauze nongozo tipia eze mali ngazenonda huwa hazi mizimine ya kamili halafu mdu jama amunu ya mdu mshahonge Tanzania abalo wana jahono haruma treatment ya parisiwani fami mzima abo ya howa ndo watoli bwa ya mizimine hiyo ya mtemabeye wadije ujo jusizi abe mdu mshaho wa Tanzania badiyo de namna zenongozo jokaya na jodo ngamjodo parisiwani lo zifamiza hanyo wa ndo chanyo wa moto mabe hizo mrenda wensi ya hatu zenongozi jiro ebanu raisi katuona zenongozi no raisi haubanu di helinu bahe mwanahe nguto irengenti hatu comme le super premier ministre ngujere bahe babu hema shababi wa mezi wa tahotike za mafura na 10000 francs waduhamba fatihumru mwema waduhamba yezi inu kabati jao na abu kabati atambano ngo ebanu kabati idara shifanywa uadilifu inu ntito na maadili ya maadili ya hatu doana empo doana ndongota halafu dahi wandu hazi walo yabo waravurizo warantiwa watu kabati mbulo na haja nao kabati ulo na haja nao kabati ulo ani basi maamuno nge yabo ngutu mjila mapesa yerenga ende fanya mafunvu da ene ekipu wa mati yabo basi kabati manongo itoka yonti halafu wadu mbahari wanunga wangwapangao investituri ngwapangao jao ya wole fungu amungo joishia mdu jama amunu nge na mizimira mezimine kajalibu wandro hazi shangu josa yabo ya hundi hena 100 million ya saidia investituri wanrohazi wa MPC wadoli wa SMPSF na biki haba hawa ka SMPSF ambao warohei hone SMPSF haba hamba junda wandisoba ze konti o Exim Bank ngarisina ze renseignements ya hodo toka ndo abo konti bahi cha kabati hata manongo kabati hata mambo wadilifu kabati hata ya rabbi ibangara nuda dossier aeroport hiyo ngardo dirinjie tena aro mezentuzi jawizo iliri parisa umnufu wa hizo ngoizo zote pia shakto kanzari birli mba kanzari ni birli harmaiso ala na yamba manu mandoni ukana umedi msaidie na belu ni mnaikundi wa hao mnaikundi wa urenda na hii wa upeu wanjia haruma plan haba haimru lo siblu haruma kandida wala Burhani Hamidu wanza wafanye provocation parce que ngwajua ukana ijomkiniha singani wafanye na systemu ili wa mgamate shara hako tuhunda ze source za ukana wa mgamate za hewa sawa panga mwanzo wa mrenge Burhani Hamidu tiparo zamba arma video za bira esukuna kahamba ka kiki ngutwali hilo ainamna ladimu ya rengwa shadabu ya lobonze nane kan yedi ya tede hermeliste wa bili Burhani Hamidu jana tiparesa renseignements za kansi ukana yepla waloni yuhabaha de namna ya ushinda wa gabili Burhani Hamidu paske kwa tumelewa hatodaza hasiduku na ukaja saiduku bure ya Burhani Hamidu ngena strategia fanyao ya Burhani wanzo atie balbala paske muhimu hao watu Rais Azali na wanga na zote za mbendo Rais Azali epla yalonio rangu juzi huja esemenila hujainu kabati mndu wa heezi uamini kabati mndu wa heezi ujue ze faliki azalia zitanziani hauyanzo ya zitenziani hauyanzo ya zifanye habaha wanjia balbala paske waishia ukana kandida douanier wa hema kandida Abdou Soifu haonana da Azali ngamuamini manongo nzima ndio shida ni yambe bana ngamuamini kana Abdou Soifu kajajenda shahata wa vai hajuzo wananya makandida madae walone bwana nzima hende usoni mwa Rais Azali waonana wa hadisi yema hadisi ya hadisi ilo yabo yema naikundi wa Suman Azali walona yo upeu wanu wa belu na domola we ana wao wanzao strategy wajue hata zifanywa wende hata mimi ngamanzoni mimi ngamjustoa ushahidi namna walio wende hata hawa sawa ndiso kaushia ula Azali unumsaidie wende hata wanjia ngabo balbala ya njia muoni ikawa ngardo zamba banu ngardo subutir zambe ukana belu na msaidie wende hata wanjia ngabo wanzo wa manipilo wana wa Rais Azali ilivyo njie balbala harumenti wao mbose warengezi hamvu
watoe mbaba azali hamvu no ili watike mahadisi watike dialogue yende plan kao sheikundi shasuma nazalishin waloni shwaba de strategy ya msaidie wanu wanzo ifanye ili mahadisi ya tinjeziani parce que ngwaelewa ukana bonji ya mahadisi ya dialogue yabo kwa wati parce que ino affaire ya vote za bila wanu makandida saidie uti mndu akakandida mndu afanya deila ya kiki mndu afanya abonnement ya directeur de campagne avi donc une question ikawa halafu yana mna wao Paris warengaza ndongo wao haba ngabo bitwala ifanywa ya hanza warumi ya mbose mwana wo ifato Lukmani wanjie balbala harumenti mbose ena mna walio nabo yonga lazimu rais azali yarengeza hanza mazaha nezi hadhara zahahe parce que wandu waloda inao wasawa ndiso mtwalia maana kwa tumelewa waelewa hama ze ritmu rais azali alonizo haba ritmu za amani ritmu za hanza amani ni strategy ya ukaya banjie dialogue na vanu wa Komori rijue ukabanie dialogue inu ya vungulo waiti asimanazali tulo witao zabari hindi jana Rais Macron hapara azali o telefoni nga sinaro renseignement za kanti uka Macron hampara azali hamwambia ukana pa question il faut dialogue injenziani raha le 26 mai jaja. Pourquoi? Zabari hindi ambose kamru haone video ya lelo ya Sedabdalo Mshangama ya Haiba FM hazone sayabo ka zabari hindi Faransa wa exige azali ya njia haruma dialogue da ene makandida wanu ne opposition. Mimi ngamzi hakikisho vanukana jana Macron hapara azali ham interdise ya tifanye investiture raha ya dialogue ya janjanziani. Est-ce que azali ngujo ishia? Est-ce kana wishia? Izombali. Shaze nongo zifanyishi hajana. Entre saa 8:30 henda saa 9 Macron hampara azali. Na sina source za kanti. Halafu habaha azali electoral mu yalo nilo dima. De namna hamu ya henzima de namna wanro hahe wajo kubali ya njia harume dialogue. Parce que wanro hahe nusu ngwaonao kabo washindiha ya bongo wabiungabajo ani parce que wenji ya dole sikarla wa uzamba ukana vanu infua wajufanya wajobula dialogue vanu yesi jozaliha na harume dialogue ini kina ukama de asizi zabira na dialogue zabira yesi jozaliha na vanu habaha izo de lazima zifanyishi au kajo kiri bonde wazaliha na kala lazima wazali wenzao rifanye transition ya mrumbaji na de lazima ya renge transition ijomkiniha kangarfanya wao ani izol karla wa uzamba gaba azali yake yao shaya yake yao din manieri ya daine kabine ya heshabo zemsaidie ze wao pia wako na kaujua wakana amri hizo pia ni mengoni mweze nongo msaidie wapanga wao watie balbala wafungo wandu ike hama wasawa metrize azali wa mkause yende hatanga botuhuma dizo nazamba banu ngamzirejezo ngabo tuhuma kuu ya la kanti ukana probability ukaumedi msaidie na belu na wandu nusu walo harume yezi ngwapangao watawa pange mwana wa azali ani Lukmani na Fatihu wa wapange ikama ya azali ikakajarenga za hadhara zahe ngujorengwa yafanywa hama dezakunda Idris Deby Chad parce que Idris Deby hakaraisi imwanahe harumilwa harengez imwanahe harumilwa harengez hawambabai eske zitidizo wanu wanzo wakazi msaidie wanzo wa mkaushi asmanazali haba parce que ho kweli bwa Komori rahaka bajafanywa declaration chokayonti rahaka batimri aishia media chokayonti ya rongwa shanga amini ukana zirasenyi mazilio ze source za kanti omisoni hunu enamna azali ya rongwa wao enamna yaliyo itia dalbala wanro hahe kwa tumelewa ani wasawa elewa kana azali hamangu sal ani ngure jaidingoni ele zemvu ya kaze mvume ya kanizo mana abantu narelewa ne ukana abantu ekamru harengeze karata ekamru nguro karata haruma bangwe hau haruma bao wahe anza shipaza anza kopa anza ya uru anza pau zianzi nne hizo halafu zianzi hizo zote pia azali harumia pia rangu 2016 huja ya wahabaha kabati anzia urumia nzima ya kubali mahadisi ya hozwane rohahe ni fami yahe ekawa kubali haukayo mnaikundi huo wanjia
Warumiao wana wazali, warumiao ya Muhammad msaidie na Belu ni wandu jina, warumiao wana wazali ni mrumishe wazali watie balbala harumenti ili watike ndongo zijohenda wa bloke zenongo ngemkini hao wa madoto do hambando namna zenongo zile ukali wandu wao tena wa manipilo wana ike wa msunji sembaba hao warengezi yode maana leo kartuelewa ukana azali kartuelewa ukana azali hakubali ukana ngaundo njia kwa mahadisi haparidhwa mana wahema opoza wende wandi sema hadisi iliyojo waone modalite namna lazima wanje mahadisini selone lirijwa pale sasa dongo halafu ngo ishio msaidie ngo atongo hamba no aba haladimu ya strategia lazima rifanye Burhani Hamidu bawasingani jomkini hawa kwa na usingani woro kamjaona juzi watu tafijo iliwa pasko muhimu wa msaidie na Belu warenge mru mateka wajojiri balbala halafu de mana baha warenga Burhani Hamidu wanzoa ani wamtenge mateka ili pasko waonese ukana renge Kiki, renge Razida, renge Obama, renge fulani, renge Burhani kama tinrongo na rendelene investiture azali kati wa investiture wandu wao pia surtunga subutir zambe bana wandu wa Himilias manazali pia ngwao yabo shaka bati ujuo eze daonda hubi au ngazilangu handa hubi onti pia kabati ya jua rendezvous ya Abdusoifu ya tia balbala husoni mwezi au kade mwezi surtout ya tia balbala wandu mwezi dabuka kwa jajua yesa wakauonana kwa jajua zenongo zangu Henry ziwatia balbala ziwatia mbahuma ya perepeta itongesa wachanjize kulweri dema na ngarizambo banu wandu wa Humedi msaidie na Belu wenda warenge nono wamrumia wamnikeze brutei parce que ngamweshelo tiparuka kumori msaidie hanambi hamba utiparona mnono harongo hata haushangaya wala brutei nzima yoto mshangaza halafu de mana haba hanamuone langaji nono ya irongo wabo wa kumori haba strategy haya omoto nchini mashongo Abdusayf hapa ani hasalimu amri ani sistemu za minimize ola msaidie na Belu do wapanga onono ya dorongo walangaji hamandaila yende hata nono ngusubuta bekana asali utisubuti ufanya suluhu dawo na Abdusayf ngamsubuti nzambe banu katina bezwena na urejwane azali enge Abdusayf akafuta rejwane azali rango mahaya rango 2016 hata jei honde leo hajoka mrejwane wote na mru toka yote ya mzie kavati mndu ajoshinda ya mzie inu politiki haini mndu ngondo hele fikra ya hahe Abdusayf ngujuo ukana ngujuo hen issue ya taha ngujuo namna ngwanzo amani ya henti Abdusayf kana ujua ukadaine makandida wala ya watrahi yonga subuti zambe Abdusayf ende aonana daine makandida wala ai daina azali dabu makandida wala mwambia yende bwa tsapa na minga muamini kama kandida wala ngwa na confiance wazima wote pia na Abdusayf na Burhani Raki Kubani aliyo Rasalimu Ramwenyi Baraka rema gouverneur zaidi bwana wao pia balbala ilobanu bwa komori da Abdusayf ya henda bahemandu umakandida ezi wandu wa hezi watojua kwa jajue rendezvous ya Abdusayf ya tawani ya azali wandu wa hezi kwa jajua ezahamba Henry parce que kara isi leongu receve mrubet salama ikabidi ya juze wandu wararwane mamambo ya gouvernement hao staff yae wende wa insiste zela rongozila halafu ze nongo hizo kwa komori zitia balbala na mbahuma perepeta parce que kabati mru wa hezi ya juzi wani azali ukabala finalement ti Abdusayf rionane no ya hema kandida hauri hamba nongo fulani kabati mru wa hezi ya zijua ziwatabalbala wende warumia nono wamnikano no ze enjizi ya dwango msasa hukananga fulani jao bala jao parce que mnono kabati mru tojua kaula mru urumishi one hezi ngarizi juao zote pia ukanono plazahe wala ngurumilwa ni Belu na msaidie ya honono we journalist sisi wasasi ti ma journalist donc kwamba ukana ma journalist wa mezi keti jisa ma journalist kama ba journalist la demu yake journalist wa kweli na mdosome zifanyisha huruma zenti donc ngaru yengide uroshe kitifu lono de ma journalist
wambao ma journalist ze titres za hao ma journalist afwa done harumwa na ndongo wa umezi na ndongo upe vanu ngabo globe za Dembeni zinji ngabo Dembeni mabeja ngabo Sholanga TV ngabo Tamu Live wajojua wadorenga ze video za hangu wetia shema na mjuo kama na watotia parce que wo ngo haruma hazi ya professionnel ikawaje watodorenga video za hangu wetia na mwangu wajua watumu kabalanga mfanyo hazida mimi na mfano donc narelewa kana mndu wambo kana ngina journalist ya dia done haruma na ndongo wa umesi na ndongo wa tike yo urisa alafu zenongo nono ya zitenge za tongo zamba zenongo nono ya zamba uzila pia mchongo ambiwa yamba na mtuangalia nono nono yo mwambiondo ngudondwa hezi sha imba huma hiyo ya njia ya chongesa wandwa hezi wanzo warumie wamrumshe wazali warumio wana wazali ne kumurire uloda kandaka hauwa shanje system no warende azali nai maana iladimu azali situation hili iliyo habaha ngeladimu azali arengeze disposition za pia ya wakaushi wandwa hahe wanu parce que wamete en erreur azali hasa hajua kana wandwa wanu mete en erreur waeshue keiri habaha ni bire harumanzi ya njovuka enzi ya ndainde inu ibiro tizamba ngarudurejeze kana jana azali haparwa ni makro hamwambia hama utifanye mzaha huendelea huinvestiture hoja fanya dialogue waparwa kwa makati hadisi zabari hindi makro ya hamsitene hardiwa biraunzi yani ema hadisi yafanyisha ni ambassade de France ne opposition yote na ngedanganya be groupe ya msaidie na belo kwa tujua waparwa sababu hindi Union Européenne siri zamba Union Européenne warudi waparema kandida wa hadisi dawa naonga kwa serikali kwa tujua za hamba wanjia balbal le 12 ya oshao ma Amerika wala ngwajureje ikomora wala wakayu hojuzi ngwajureje ikomora parce que hizo wahajaba la juzi wa hadisi waelewa na tizamba waelewa na hukana ndongo nzima lazima babu he dialogue hata ngwa utayari wa vehe mediateur ya insiste e dialogue wakubaliana daone serikali wakubaliana ni makandida ezanziwane harumaze globe pia za usoezi hari Marekani wa felicite azali vanu Faransa watoto wa baru wa felicite numa krotu hampara hamwambia kana utifanya investiture rabo jabwa dialogue Amerika za barindi warejeu tena maana warejeu dabukaizo waelewa na watakatuona za Tanzania warejeu vanu wa Komori na mbwezi twa na mbwe mashishio na mfikirie zijiri umdo twalia zabari hindi wandu wanu do walona balbala wandu himilia azali emna ikundi wa hewa wandu wanu walona balbala watu tamba nongo tukayote hado tukawafunge wandu wo uhara iyo tena ani umavutwa maya parce wasangwa una umavutwa maya msaidie ngujuo kabodo fanyi handongo vanu kana uwaziwa hata kaide kina maana mndu waziwa kange na parti politiki mndu waziwa parti yojoka waziwa mreda kandida hizo zote kati halafu na nzori elewa ni ukana kwa Komori na muombeze dua mkontinyeze dua babo tena lazimuri zambendro ngabo maopoza waomba udua itikema kandida wanu wahunde ushinzi itijo kandao maopoza ngarizijuao ngabo maopoza waomba udua ya makandida wanu watihunde ushinzi watijodo vumulonu wa Komorika ya manazanungu zinazafanya hajao dabukao de makandida wala yorisa ngarizijuao babi mimi ni sambizo zambe na ruombeze dua ritoe fatiha riwasuli salama banga muamini ukana vahanuza faliki vanu nyama injia putu ne Kenya mainja putu bwa Komori kabati uko ujwa wila ngejolo ni bundi izwali swaliha zamba za histoire nyama injia putu kaina ujwa hui kabati ujwa wila ngejolo ni bundi wandu wanu wasangwa tapalao haukajai Hamada Shamfi ministre de la justice ngujuo kainge nil ngurambuo ka azalingu mjuo msaidie ngujuo ka azalingu mjuo wandu wanu pia azalingu warambuo ngu wajuo tabia hao ngu adi azalinge na hikma ngu amini kaimana valo problemu harmensi duanduan wandu wa mzingiza wa mtia balbala na hapo ndio wajibu wa tinwa balbala wakanga mnaweza hundayo ni kora
ngamunaweza hunda Sonelec, ngamunaweza hunda aeroport MPC, hema shirika yonti pia zikundi wasongo unafanya taratibu njia haruma sheidara basi wedanganya kabati hatamba rongo waifikiriu ya ufanya rongo njema harumenti dutukawa keba nubahi walelese halafu waja warambulo abaha kwa semenizamu isozinu huja rango kati azali yangu ya Tanzania ya Rwanda Kenya ya rejei Komori bala ya njomi arme hambune bamba ya tunde mijila ele kafala hema jila ya lanjia le miro wandu ono elangaji azali alo niyo ngio ndwa jina wandu azali wao wanusi ebano sirizijuaje hizo pia yaponga wandu azali wajibiwa oneze nongo azali ya lonizo walikauze formation na hiyo mengoni tena mweze balbala zilona msaidie mengoni mweze balbala zilona msaidie na belu emoto ingudo zijulanda huu parce que waelewa kaizo ze kweli bwakomo ye rendez-vous ya azali na Abdusoifu ifanyi hesa mdizo kweli Abdusoifu ala hema kandida huenda hiyo sha azali kajapara hata mrunda yeye wanjia ho Bet Salama hakatira na Abdusoifu wa hadisi kaijafanya hamade skuila ya mwenye baraka huyo skuila ya reservewa halafu hiyo itiawe yezi balbala iwatia mbahuma perepeta kwa tujongo oje ebanura isi nguranzo ebanura isi zabari yafanya namna hiyo wende warumia fatihu banuza baba ho kartuelewa nganzo utunde ujue ebala kamba hindi dena budu ekabdu Soifu jau wala jau ani wende wanjia balbala wende warumia ambari jau yende hata ngabo baandu ya ndongo zambishia okabano abaha ngwa eba kwa na ufanya Hamadi ya Idris Deby warumio wana ili wamkausha baba hao hiyo ya hatu yote ya hatu hiyo ya baki warusman azali yaone matretre wanu wa mwimilia wanu wapeo wanu ya wakaushe ya wamete ya nordro au ya wafunge ili ya mahadisi ya njie iyo ndio lazima ifanyishie habaha shakena utokiri wandisema wahanga watawa nje mahadisini habaha msaidie adwambia wandu banaba hemra ladimuri mtwaliao Burhani Hamidu Burhani harende babu yalo ya Said huku Burhani bano haini mndu ngenali mbwala ngabo wandu wazu ya ubabufu Hamadasi ngabo wandu watozu ya ubabufu Burhani kabati mndu atomjua haini mndu mjua ujoka eti mbabufu wawa ze Abdusoifu hata Mwinyi Baraka hata Dr. Salim hata Kiki makandida wao ntipia watu wandu wazu ya ubabufu hamba msaidie kada kawo kwa na ujua ulamba hindu raho jarongoa rekangorongoa mbili kangorongoa njema kwa na ujua huu ndamba hindu ukati urumia wananyao umsaidie uobelu kangari joze stories za hao ngari joze zeno emana wako wasili emana mlubi msaidie ya njia harume guvernoma ya Kililundo kongari jua upia zenongo zandisa ngongwe ujata zisihe moroni zende mbude zirejei moroni hanome wa minister de l'interieur Mikili zenongo rijua msaidie umwimae de daiba wanu katina tafikira katina halafu sawa elewa ukana azali umisoni hunu ngena rahba za ukana ima hadisi ya nje usoni nati asbabu ndaye tena azali hani hatiniwa mvu no wangu bonze kangi automatic ya nje mahadisi raha investiture jaja la mahadisi ya bula nazo fanyishiha kazina ufanyishiha hizo za hahe tizamba banu juzi ukana Afrique du Sud ngwa haruma strategy za hanza wa rubue mipaka ya hao relation diplomatique daona Komori kema hadisi yanu kajanjanziani Marekani de même wajoja le 12 wajopanya ngamuishio tena charanti swiri na endi ambassade ya endi yongi obushini ikredite una moroni watsaha tena kana ngio automatic yabo aina hali msaidie na belu na zijinda wabi na jaya madashafi ngamtsungutaha wanjie balbal harumenti shabatende barma mahadisi wandu za joza lo mahadisi ni hoza asike waelewa ukana ekabodo tabo nje mahadisi kwa na ukame ngoni mwajoka abo manezi joza lihani habo izole zijo urende habo wa Komori inti deila ya za mahadisi za vira za azali tizamba bandu kekamrwa hange haruma karata harumiazi anza hapa sazi anzi zonne hazirumia hazima yabo kuna abubahi michezo ya mwiso kuna ujwango rumianzi ngojo kuna ujwango rumanzi yedeza hunda sumana azali leo harumia zianzi pia hafu aba haija mwisoni wanu halembelea ndio automatic ndio oblige azali ya Salim Hamdi
wandu hewanu na wamte balbala ate mrumsheno wanane balbala na warumilwa ni msaidie na belu ritie jao indezi ya hatu banu jao bala hanyo kwanza rirejeze yari metene rori na sirimentene ngardo metrize ngardo sisa ngardo eza bahi kabati hatamba mrongo wajoshinda waitenziani raili azalinge idukuni karomba Mwenyezi Mungu kavanu hande ya hoa tena ngabajobu haza nyumeni harumaza ngoro za mbaba ini European juzi wa para raisi wa mbango mtu waona nena wana community international wanuna sosini wende waonana naye ni namna hiyo prive lazima ukubali situation wa makandida walo tayari wanjema hadisi ni kairi ukubali wanjema hadisi yeye ni European waomba wote Faransa esa bari hindi makro ya paro wazali ya mwambio kana njia ma hadisi cha utendea rama university hizo ngazi sazirijiri jana hizo zote pia kanzari justice fanye mna poenwo rionese babiri mwambiene zenongozi liwa rumenti ridiri mwambieni ukana wandu azali nguwajuondro wandu wa mzingiza nguwajuondro kangabo wachwai yabo ngabo mabandi ngabo wandu watujonza wa mwone halafu yabo azali ngujuo shanga riparawe mhuwa edaula yarengezi hazara zahe wandu wao wepieji wandu mpangie watujorei sise warumio mwana mzima abo ili hafanyiwa Idris Deby mbuna jaili zirende babo ngujoelewa sheka kajarengaza disposition za nguda baha ngabo an yo balbala dia yo problema he sha na rengeze disposition ni mahadi sema nje usoni parce ngo fikiri utena kabo do fanya muharbati banu wasunzuse azali wanwandwa hezi warumie mwana mzima wasunzuse hezi yabo ngwajore sise haboja wanuka ikaba do fanywa ndongo banu kena uparukiri ba resise ngabo kena umsafaraunu msaidie jipange simbaye ngama ujoka usiha muone situation ilo harumenti abaha inde dalilu ya ukana wana haramu wanu wasawa ile wakawashindwa na mwangalie haba hamduna tunambia obahamia jo yaonao euro hau dolari yoke do circule komore sha euro hata kama makomersa watu upashia watu ujo upashia patuko kwa tuona ha euro na wema jovia ni sikungwa jao maana abo mando wa serikali watongo unda amaze banki waonwa hao yabo mbokana ni manzo 5000 euro nga manzo 10000 euro watongo unjili ya mapesa ya euro shele kati jore mabanu watawe manango wahara yabo dabo iwone saokana wanu kweli ngwaelewao yabubu wa Komori mtizie ombaze dua mtizie zemvu warungo wao hamadasi wa kontinye ombaze dua waswali uze swala za masihu heze taratibu zote pia haukaa wanu wasawa waelewa ukana mpira nguo mziro mpira unu usanguo mziro kiasi ya utosha usoni mwesi kiasi ilo argumenti ya basa ngabo krizi ya ndongoza usuvoti ndongozo pia zidanganya ziwa reje za dingoni demana wasowone ha ero na bwa siku ze aviozi jao ya kupenga zibalo majovien wa Komori wa wenchi wa bala ero wa Komori wa shashi wa koyenshi Canada wa koyenshi Etats-Unis wa kujana wana ero hawa hata wenji wao watungo bala carte bancaire wa jao toa shay situation ili kwa watu wone ha ero zabari hindi watu wone ha ero parce que wandu wa serikali grupu ya Ahmed Msaidie na Belu watungo unjili ya webadili warengaze eze ero hizo utumili kubani sheleye majapa wabo ya lopre haukangwa elewa ukanga ziwa kaushia haya wanje mahadisini ngwa shinda wa resiste makandida hizo za hao shanga ruambao ka azali habwe mahadisi banu rahemve siture japanyishia yabubu wa Komori makandida abo hundushinzi yabo hundushinzi kema hadisi ya bulwa banu ke dialogue ni bulwa banu habaha yawe makandida wa hundushinzi abo ngega parao lirjo utimizi wanu wambao opoza wambao wanembo na yenu rangu hale waombe dua zenongozi nzireisise shawati ombe dua ukana zimbejailiye zitifanyishie dialogu noili watujovungula ka uo mwinyi uo bisoifu uo Buruhani uo Kiki uo Dr. Salim Sikarla wa uzamba banuka ngasiharu mambo ananzima na siharu makanga zima na rende mbio riwa wandu hunde ushinzi ili haini udona yarenda nai harumo ntingu jo hukumlo apre shahabaha lazimu wandu wende mwendo mzima lazimu wandu washangilie makandida wanu bangu wa resiseu wandu wa wareme mabora
hata dialogwini ibulwa baike dialogu ibulwa ya bondwa hele jambi la azali washindiha washindwa arma fere za kipolitiki ni situation ilo arma ntiyabaha kama hadisi yanu ya bulwa na unga jobulwa ngamuamini ya unga jobulwa ya bomru na wande harma nyanyi wande harma migang wagangi hata na wende harma manguta hata wanu wazingarwa Mwenyezi Mungu mjori nkezi toka na hairi kama benze Mwenyezi Mungu na shifa yensi ya hatu Mwenyezi Mungu na njeze imani harumenti ya hatu kama benze yarinke muso mwema yarinkeze hairi ya jaili yensi ya hatu iromi hononi memadhuluma wanu kama benze biidhnillah Mwenyezi Mungu yarjaili walumu lopitali wa bunde unono wanzo wana mgoya wabe wanzo wandu washe mgoya wabe wanzo wandu waume mgoya wabe insha Allah taala Mwenyezi Mungu yasitiri wandu wontipia insha Allah taala ngardo wona na tena biidhnillah wasalamu alaykum.